El ministerio Jesucristo rompe las cadenas presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Kunanka y pakarin yacharikusunchek, tata Dios pak palabranta, espíritu manjina, nin hermano yuyanamanta. Hanipa domingopi palarkani hermano kaisakra yuyayninchmanta. Yuyayninchisqa kashan runaqpaq cuerpompi. Kaypi kashan lluq'ikaq yuyayniki, kaypi kashan kay pañakaq yuyayniki. Palarerqanchis hermano chay sacra yuyaymanta. Kunantaq palarisunchis hermano chay espíritu manjina yuyayta, piensayta. Porque runaqa iskay claseta piensanchik, sagrata y allinkaqta. Yachanguiña hermano, sagra pensamientoqa mana agradanchu tata Diosman, yachachirqaykichikña. Piqarillapis tin, piwarmillapis tin hermano, sagrata yuyan, tata Dios kanin chay qarimanta, chay warmimanta, chay wawamanta, chay mayqinpi sutiyki kachunin millachikun. Entonces, mana walekshu kashan hermano noqanchik kay sagra yuyaypi kawsananchis. Kaspa wawa, kaspa joven, kaspa tata, kaspa mama, kaspa pastor o líder encargado, mayqinpis kay. Kunanta qawarisunchik kay sumaq yuyaymanta. Yachakuy tata Diospaq palabranmanta. Espíritu manjina kawsaqkunari, espíritu manjina yuyanku. Yachakuy kayta. Yachakuy tata Diospaq palabranmanta. Espíritu manjina kausaq runari, espíritu manjina yuyan o piensan. Amén, hermanos. Pikausan sutingman. Yacharikusunchik kunan kaymanta. Tata Dios puninin qoanchik o sumaq yuyayta yuyananchikpaq. Sumaq yuyayqa chiqanyanman pusawasunchik y salvawasunta. Eso es cierto. Tata Dios puninin hermano qoarqanchik yuyayta runaman, yachayta, kaypi kashan yuyayniki. ¿Chari? Palarizanchik hermano kay cuerpo manta. Kay cuerpo kaypi kasan, rikungichik, hampatapis chaypi cuerpo yki kasan, no kaypatapis kaypi cuerpo yki kasan. Entonces, kay cuerpo yaykipita kashan hermano kay yuyayniki. Pero nin pikunachus no kanchik, Cristota nerganchis, katisqayki, sirvisqayki nispa, manaña nin kananchu tiyan chay sagra yuyaykuna, chay sagra pensamientos, sino ñoqanchis ninchis, kay cuerpoqa tata Diospaq templo, entonces, kay yuyayniykiqa hermanos ni, espíritu manjina, qayarinan tiyan piensayta y yuyayta. Amén, hermanos. Y chay sumaq yuyayqa nin hermano pusasonga, allin yanman y también salvasonga, eso es cierto. Alguien piensas jasnigueja, alguien yuyas jasnigueja, alguien llaman pusasonga y también hermano salvan acá hay cuerpo y quita. Pero chay manakak yuyairi, manakak man apasonga y aún salvación y quita pierde chesonga. Kunan palarizanchis hermano chay sumaq yuyaymanta, chay sumaq piensaymanta. Y manintaq tata Diospaq palabran, Romanos 8:5, qawarisunchis tata Dios pasotimpi, Romanos 8:5. Leerisunchis kaikinata nin Romanos 8:5. Tata Dios pasutimpi, Yishurik sutimpi y Dios Santo Espíritu sutimpi, kaikinata nin tata Dios pak palabran kay pakarin. Ay chaman kina kausaqkunaka aychaq imasnillampi yuyanku kaytaqa yachakurqanchilla. Espíritu manjina kausaqri, espíritu manjina yuyanku. Chastuta yachakusunchik. Espíritu manjina kausaqkunari, espíritu manjina yuyanku. Chayta qhawarisunchis. Uyarichis, atento, kaypi kasan yuyayniki. Atento hermano. Aquí está la mente espiritual y mente carnal.
Estamos hablando ahora, hermano, de mente espiritual, no de mente carnal. Mente carnal es aquellos pensamientos malos, aquellos pensamientos inicuos, que no es bueno. Estamos hablando ahora, hermano, de un pensamiento espiritual que piensa sanamente. Tatadius ninchari palabrampi, hermanos, yuyayni hina kachun jankunakta. Kunan yachakunanstian Jesucristo manta. Yachakunanstian, hermano, discípulos nin manta. Yachakunanstian pikunachis no gansmanta ñawpakta hamuspa katikurganku. Ima yuyaywantaq paykuna hamurganku katikurganku. Kunanta purikunayki no kanchisri kayman hamunchik. Ima yuyaywantaq hamunchis, hermano, katiku tata Diosta. Imata yuyaynikipi. Pantay huchallikuy. No gaiku kaypi, hermano, mana kahtaka yachachikuchu, mana kahtaka piensachikuchu, sino que siempre allin kahtapuni, hermano, willayku, allin kahtapuni ruanaygichekpaq nipuyku. Pikausan, hermanos. Sutinman. Charaykunin espirituman hina kausaq runari, espirituman hina kausan. Imaynata kunan espirituman hina kausay. Kaypi kasan kayuyayniki, kaypi, hermano, tukuyma palaskayki, yuyasqayki, kaypi, hermano, qallarin. Kaypi piensanki ninki, a ver, jóvenes, imaninki chekta, a ver, kay casadakusa kay Margarita, kaypi piensanki, kaypi planificanki, kaypi qallarin tukuyma. Kaymantataq kayman yaykumun, kay songoman. Kay songomantataq kay tongoranikta hamun y kay qallu kay simi palan. Icharimanachu, hermanos. Entonces, uyariwaychik. Kay yuyayninchisqa allichas cosasta piensanantian. Kay piensas kayki kay songoma yaykonga, entonces kay siminiktataq allichas cosasta parlay. Y chaytaq nin ruasqa kanqa. Charayku nin Bibliapi, imatachus nin piensanki, imatachus songoykima payunki, imatachus kay nin kay simiginikta qalluyginikta parlanki, chay ruasqa kanqa. Pecausan, hermanos. Sutinman. Ahora se can, hermano, y hay ni kipi piensan que ay unay hongos kakani, hermano, y mata piensan que kaipi piensan que kaiman apaigun que si minigista palanque, entonces hinapune unay hongos kallapuni kangi. Entonces, hermano Charayco, es muy importante que yo inchecta no ganes, hermano, allinta manejan anchistian. Amén, hermanos. Kunan piensarisas kayhinata kankunata kutichimangis allintach piensas animanach uyariwayts. Sino kakani pastor y kunanta kayta piensani. No kamunani warmita siempre monakuyta y respetaita. Allintachu piensas ani. Excelente. Porque Biblia pekanin, hermano, warmiquita munakuy kan kikikita hina. Entonces, allinta kaytaka piensas ani icharimanachu. Excelente. Chaita, hermanos ni kayadenstian. Ahora, señor kakani como pastor in iskaygicha. Hermanos, ayadía y aykusunchis ayunuman iskaydiata. Allintachu piensas pa palashani umanachu. Allinta palashani. Porque nin Biblia, hermano, oraichis, ayunaichich, manahuchaman urmanaygichich. Sapayuyas kaykita analizanaygitian. Kaytaka allintachu piensasani, umanachu allinta piensasani. Si allinta piensasanki chayqa, hermano, Biblia peca nincha y piensas kaykeqa, allin yanman pusasonqa, salvasonqa, hermano, allin risonqa. Chay mana kaq piensas kaykitaq, mana kaqman chayachillasonqataq. Pecausan, hermanos. Sutinman. Charayku Jesucristo piskayman hamurqa, hermanos ni mana payqa, hermano, nergacho bueno noqaqa saqra yuyaywan rishani mundupi maqanakamusaq, kaninakamusaq, piñanakamusaq, mana. Jesús kanin hamurqa, hermano, kay munduta sano yuyaywan, hina yuyaywanta hamurqa, kay munduta salvaq. Sino kanchispis kay hallpapatapi kasanchaq, hina yuyaywanta noqanchisqa kananchis tiyan. Amén. Imayna kanantiyan yuyaynikiqa lo primero, Cristo yuyaynin hina. Lo primero, tata Diosnita manchachicuspa, allichasta piensasach, mana imatapis, mana kahtaka tautillasachchu, piensasachchu, ni naigitian. Pecausan, hermanos, sutinman, charayku iskaykakpi maninta, tata Diosqa nisorqa Salomonta, tata Diosqa nerqa Salomonta, allinta sirvió ay tukuy songon o ay Salomón, allin yuyaywanta, imaraykuchus tata Diosqa, tukuypa sonqonta rexin, hinallataq ima yuyasqaykitapis yachan. Ahora, qawarisunchis kay
Carca profeta Salomón. Pichus hermano Proverbios, librota kelgererga, chaipata suticorga Salomón. Ahora, si pita pusunga, pita que hay Proverbios, librota kelgerga y achacullaña. Profeta Salomón, kelgerga chaita. Kay Salomón hermanos, carca runa, manchachicos tata diosta. Pero, kay Salomón hermano, kayalinan carca hatun yupaychana wasita zuaita tata Dios pagina. Charaiku, Dios ninchis kaipi Salomón tanisan, sirvió ay tuku y songoikiwan wawai nishan Dios Salomón ta, alin yuyaywantak ni mana sahra yuyaywanchu. Porque Salomón pistata Dios ta sirvi kusharka, yupaychana hatun wasita ruanan karka, charaiku tata Dios ni sarka, wawai Salomón, no kakaita niki, alinta sirvi kuay tukuy songoan, alin yuyaywantak, imaraykuchus tata Dios kanin, tukuy pa songonta rexin, hinayatak nin, ima yuyaywanchus kan, no kata katisyawanki sirvisyawanki nin. Picausan hermanos. A veces no canchis piensan chiraj, hermano, yuyas kaitaka, piensas kaitaka, ni pia chancho, kaipinin tata Dios, wawai ni sasunki, Salomonta ni san wawai, no ka zexini primero songoikita, no ka yachani ima yuyaywanchis kan, nyokata katikuas kaigita. Kunitan hermano, kariwas, karis kaipi kashangis, maya chanichu, ima yuyaywanchis kaipi kashanki, ima yuyaywanchis kaipi warmi kashanki, maya chanichu, pero ¿sabes qué? Sí que hay momento, tata Dios, yachan songoikita, riku yuyaynikita, y maina yuyaywanchus kaipi hankasyanki. Picausan, sutingman. Entonces Salomón, entonces tukuisongoan tata Dios ta katerka sirvikurka. Aunque hay hatun yupaychana wasita ruanan karka, pero paiman tata Dios nin korka chay sumaj y achaita. No gapis ajinayatatah mañakuni tata Dios man, chay hatun yupaychana wasita ruanapag siempre mañakuni puni nini tatay. Ama pantakta sakewaichu, ama no kaipag yuyaysta ikachunchu, ama no kaipag niska ikachunchu. Tatay, imainatach kay wawaiki Salomonta, alin yuyaywan utilizar hanki, ajinata tatay nogatapis utilizaway chay hatun yupaychana wasikita ruanaypa nispa nogapis kay palabra manhinat ukurinalita. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Pero siminti makikiwan yupaychay simikiwanta hatun chay nispa. Aleluya. Primera Crónicas 28:9, imanita. Primera de Crónicas 28:9. Kay kinatanin kangri waway Salomón. Tataiki Dios nikita alinta kasui. Imanisungita kangri wawai Salomón. Tal vez kanso tikunki Javier, María, Luciano, nisunki kangri wawai Salomón. Tataiki Dios nikitaka alinta kasui. Paitatak sirviku ituku songoan. Alin yuyaywantak. Imanisunki tata Dios alin yuyaywan sirvi. Kunaygichekta jariwawas de petichis, imainata nisunki tata Dios, alin yuyaywan, tata Dios ta, sirve kunaygichekta, warmis uyariwaychek, alin yuyaywan, nisunki tata Dios, paita sirve kunaygita. Manisunki chu manakaj yuyaywan, alin kaj yuyaywan, nokata sirvikuay nisunki, pikausan. Alin yuyaywantaj, imaraykuchus nin tata Dios ka, tukuypa songonkuta rexin, hinayataj, ima yuyasqaykitapis. Ahí está. Waken kaninch no ve, apaya chanchu yuyayniti mat, rikuanchi mat. ¿Sabes qué, hermano? Mana runatachu manchachikunayki tiyan, kay pasan runapi, uyariwaychis hermano, siempre pasasan karipi warmipi. ¿Acaso pay yachanchu yuyaynita songoita? Hermano, Biblia kaniwanchis, zapadilla preparasqa wakichisqa kananchekta, no ves, ripunanchispa tata Dioswan. Pero can hermano, manchachikuspa tata Dios ta pues hermano, allichas cosas pi piensan ay gitian, mana manaka pensamientos nigipi purinaygichu tiyan, allichas cosas pi. Ahora uyariwayches, se cancuna allichas pensamientos pi puringits hermanos, matrimonio igichis hermanos ni mana akakungacho, mana piñanaku y kangacho, mana kaninaku y kangacho, mana chehninaku y kangacho entre kariwarme. ¿Sabes, Mike Actaj, hermano, matrimonio cupitian piñanaco y caninaco, Mike Pachach, chay malos pensamientos, chay sagra yuyaikuna, hermanos, ni, orcopuanches, amacanachiwanches, caninachiwanches, manacacta piensa chiwanches, matrimonio en su cupicio, no, hermanos, a un warmipe, a un wawaspi. Pero,
si matrimonio kupi, tian alguien yuyay. Alguien yuyaywan kanka matrimonio kita kallarishanki hermano ñawpajma paita. Siempre alguien rizonka hermanos ni. Picausan hermanos. No capis de 50 kuni. Kepa causainita kawarikuni. Chay manakaj yuyaynipi puriskairaiku. Chay manakaj wampu yuyaskas nipi puriskairaiku. Chay tukuylayata ruani, pero kunan nini, gracias Señor. Manaña chay yuyaypichu kunan causani, pero sumak yuyaypi kallarini causaita. Charaikua kunanga causainega kallarin ujinaman tukuyita. Picausan hermanos. Con razón charaiku kaipeca nin tata Dios hinayatatag ima yuyaywanchus nin kan sirvinki tata Dios ta no kayachani wawai Salomón nin tata Dios. Ajinatachus paita nin mas kanki chayqa uyariwaychik. Ajinatachus nin kan tata Dios ta mas kanki chayqa nin tarikungari paita nin hermano paita nin sakerpariwan chayri wiñaypaq qesachasonqa. Ahora si chusqan nin allinta ruwashaspa manakajman zipunki, entonces tata Dios kanin sacar parizonka, que se chazonka, ma alinchu rizonka nin, Salomón tanin. Ahora se kan, kay ni sus kaiman tanin, sacar parinki, y manatas kasunkichu, manatas chay alin yuyaywanchu katingi nin. Entonces, wiñay pajari, que se chazonka tata Dios Salomón nin. Eso es cierto. Manakajta ruas kaikipi, manakajta piensas kaikipi, manakaj piensas kasnikiwan, manakajta ruashanki. Hermano, pitata mana alinchu renka. Kangatata, mana nogatacho afectawanki. Chari manacho hermanos ni. Manogatacho afectawanki. Kankikiki afectado quedanki. Afectanki esposaikita, afectanki osnikita, afectanki familiaikita. Kankikin. Cuando manzana etayaita kallarin, chay manzana kikin etayanan tiyan. Ahora si chay manzana mahatarikunchu, manatarikutengo, bueno, contagianka etayachikunga. Ahora no kamate nicho hermano chay pikunach karis warmis kanku manakaj yuyaykunawan chaqrukuyta ayqikunaiteyan. Y mientras si chay manzana yachashaspa q'etayajan chaypi y chay manzanatata ma oqarinichu y sigue chaypi kashan, estoy seguro de que chay pichus q'etayasan chayqa chimpaykuchinqa q'etayachayanqata. Chaytataq nin Bibliaqa hermano, mejor es karunchakuy ayqaykuy, pero ama chignikuychu. No kamate nicho uqari malpensadoswan purita. No kamate nicho jugarme mal pensada son palaita. No siempre monani ujkari purinanta, alichas cosas ta piensananta, espiritualmente piensananta, mana chay chichi y ninguancho. Ahora no se can hermano wasikipi maekench chay kari kanki. Piensa alinta o piensa manalinta. Yachanki, la levadura contamina toda la masa. Y charimanacho, se can alin yuyaywan kari purinki wasikipi. Siempre matrimonio llega alguien yuyaywampuni warmigipis ñawpajma renga wasnigipis. ¿Por qué? Porque kan uma kanki como uma alguien yuyaywan matrimonio kita ñawpajman taskichita munasanki. Pero se kan nin hermano kongapunki chaymanta tata Dios pis nin hermano wiñaypaj qesachapusonqa kanta. Siño kansi hermano kayman hamusunchis kultuman manakaj yuyaykunas ninchispetaq kawsakusasunchis purisasunchis manataj hermano alguien yuyaykunapechu. Entonces hasilla hamukusanchej. Pierde shayanch para ese tiempo inchecta. La doy gipe gastani. Ama cachuncho casipa jamuscaik hermano. Cayo paichana wasiman. Palapari. Ama cachuncho casipa hermano. Ama cachuncho casipa jamuscaik. Ama tata Dios quesachasa chuncho hermano. Kai hatikuini gipe. Pero mana quechasachus nan pactar. Kunitan willashaiki palabraban. Imaina yuyaywanch kanaigitian. Ima yuyaitach sakanaigitian. Ima yuyaywantachus ñawpajmas inaigitian. Saja yuyayta sakanaigitian. Alguien yuyaywantaj piensas pa ñawpajman rinanchis tiyan. Ajlarico Iglesia de Cristo. Kinsakaj. Sumaq yuyaypi kawsayqa apan wiñay kawsayman. Uyarichej. Sumaq yuyaypi kawsayqa apan wiñay kawsayman. Hasta wanka nin Cristo yuyaynin tiapuanchej nuqanchis. Entonces kay nogata gustawan. Sumaq yuyaypi kawsayqa nin hermano wiñay kawsayman apawasunchis, ñawpajman apawasunchis. Amén hermanos ni. Chaypi piensay.
Chay, sumaq yuyaypi kawsakuyta, sumaq yuyaypi kawsakuyqa imata kashan, warmipis esposonta munakuq, respetaq, wawapis tatanta mamanta kasuq, qosapis hermano esposanta respetaq, siempre hermanos ni palabra manjina, mana chay ichi yuyaykunawan, mana kajkunata piensaspa, sinoqa siempre allichas cosasta piensaspa, entonces nin ñawpaqman, taskisunchis ñawpaqman risunchis hermanos ni. No casi con ashka amigos ni hasta kunitan manakaj pensamientos ninku hermano chay pipurishanko y ni manco cancho. Ni familianco alguien sayasca cancho, ni tak trabajonco cancho, ni tak ni manco cancho. ¿Por qué? Porque kashanko manakaj yuyay pipurispa kasanko. Pero rikullanita pikunach allinta piensasanko, allinta yuyasanko y kashayankuta alguien sayascas. Como alguien dice, los malos pensamientos te van a destruir tu vida. Pero si los buenos pensamientos vas a tener buenas dádivas. Amén, hermano. Los malos pensamientos te van a destruir, pero los buenos pensamientos te van a fructificar. Eso depende de vos. Yachachiquina chek iskainimanta yachachek. Manakaj yuyaimanta, alinkaj kausaimanta. Amén, hermanos. Primera Corintios 2:16 imaninta jawarich yacharikusunche. Primera de Corintios 2:16. Dios manta kelqisqapinin. Mana kaitaka Pastor Luciano chpaqtatas ni shawangiche. Ay Pastor Luciano yachachiwayku sumaq piensaymanta. Dios manta kelqisqapinin kaypaqarin qanman inogaman. Primera Corintios 2:16. Dios manta kelqisqapinin. Pita Señor pa yuyayninta rexingri la doygipi kastani. Kan rexingichu tata Dios pa pensamiento tonta. Jesús pa yuyayninta rexingichu. Tapuku itiyan. Pita Señor pa yuyayninta rexingri. Dios ta yuyaychak ta pitaq atinmangri. Dios ta yuyaychayta pitaq atinmangri nispa. Hasta wanka Cristo yuyaynin tiapuanchej. Uyariwaiskuna imanin kaypi. Kankunaka nin mana yachankichichu Jesucristo ima yuyaywan samurqa kay pachaman. Pero uyariwais, palabra nicta atisunman rexita ima yuyaywan Jesucristo hamurqa. Palabra pi hermano atisunman reparaita ima yuyaywan Jesucristo hamurqa. Ima yuyaywan también Dios ninchik kay churinta kachamurqa kay munduman. Uyariwais kunan, qawamais atento. Dios ninchik kachamusqa churinta hermano kay munduta salva. Kutichimuis hermano, palangiche chunichu chayri y matato mayungis mana palanaygichekpa. A ver, Dios ninche hermano katachurinta y mapaj kachamurqa kay mundoman. Pita salvanampa. Chayuyaywan Dios ninche churinta kachamurqa. Ahora, no kanchisri y mayuyaywan takunan, Señor takatishanche. Sirvikuita monas papaita, ¿sí o no, hermanos? Excelente. Ahora, Jesucristo kaiman hamuspa manergacho. Ay, tatay kunan kan kachamuan guanyok takay. Imagina kan ki manergacho. Paeka recibir ka may kusiwan. Amén, hermanos. Entonces, kaipinin tata Dios hermano kawariche. Nin, hasta wanka Cristo yuyay nin hina tiapunawanches tiyan. Pikpa yuyay nin hina kapunawanches tiyan, hermano. Biblia pimanita. Tenemos que tener como mente de Señor Jesucristo. Señor pata yuyainin hinanin doganchis piskunanga kay halpapatapi kausanan stia. Jesucristo imayuyan hamolga evangelio ta predica. Echari manacho llegos ta kawariche. Hakay ongoskas hermanos salvaskas kanangopa. Evangelio ta predica hamolga. Chayuyayan hamolga hermanos ni. Manapay hamolgacho makanako kanenako suak. Manapay kanelgacho warmista makasa kaita ras no. Paeka hamolga alguien yuyayan kay munduta salva. Pikausan hermanos. Sutingman. Igualito no cansi kay pachapi kasanches hermano allichas yuyaykunawan imaynatachus Cristo rualka ima pensamiento enchus carga chay pensamiento yata kananches tiyan hermanos ni pikausan sutingman charayku kaypi nin hermanos sut instituta tata Dios ninche hasta wanka nin Cristo yuyaynin tiyapunawanches tiyan si pay pawawas nin kans si pay payawaniwan rantisqa kans echari manacho hermanos. A ver, cuando can tatacan que guasipi, chari, cuando can allichas cosas ta piensan que guawas ni gips allichas cosas ta chari piensan go manacho.
Si cantata alin tata kaita monanki primero wawa esposaigipa, wawasnigipa. Wawaigips que quillantata piensan, no ve alin wawa kaita kasuku y tatanta mamanta. Charima nacho. Eso es lo mismo. Es como ser. Cuando a veces yo cuenta Kokuni Wawa y Jeremías, ¿no? Cuando a veces yo camacha monichu chay asiento y capuán especial, maipich mi kunaigo partian, maipich churani nispa silla pastoral, mi kunaigo parpis. Y cuando no camana caiman chanicho, entonces chay Wawa y tiaigu kun chay pinin. El pastor Luciano no está ahora, yo soy el pastor Luciano. Entonces, pita palan ajinatan, entonces, ima yuyay pita hanka shangi, Wawa y gipis ni llanta kunanga, no ga casa pastor Luciano. Ajinata piensan. Pinista, cuando can allichas cosas piensan que wawas ni gipis, alguien yuyaita piensa yangangota. Chaitata nerga Jesucristo, siñoka, alguien yuyaiwan hamurgani kaimundoman, hankunapis no kaipata yuyay ni hina kachun hankunakta ni wains. Amén, hermano. ¿Acaso manacho Jesucristo casan chay yachtayamantas ripusun? Si ripunas tienen chay yachtayamantas, si chay yachtaman yaikuna tian, entonces paipa pensamiento hina cananches tian. Maninchu paika kankunak uhlaritupi kangichek nogatak uhlaritupi mana Biblia kanin maipichano kakasaj chaype kankunapis no kawan kallangichek niwens. Amén, hermano. Entonces chayman rinapaka chaykikin yuyayapita causananchis tian kari y warmi. Fuerte aplausos al Señor. Filipenses 4:8 imaninta. Filipenses 4:8 imaninta. Kunanka hermanos, hermanas. Kunanka kaipakarin, hermanos y hermanas. Kaitanigichej. Kai imaspipuni yuyaichej. Tukuy chekakakpi. Imapi yanaygitian? Chekakakpi, chekakausaypipuni. Uyarich kunankaita. Kunanka hermanos kaitanigichej. Kai imas pipuni yuyaichis. Mana ni sasungichu sagras pi yuyanaygita, sino alichas cosas pi yuyanaygita. Imani sungita. Tukuy alimpaj. Tukuy chekakakpi. Kai pi punto tien. Tukuy chekakakpi yuyanaygitien. Ruaynigeka chekakakpuni kanantien. Amén, hermano. Chekakakpuni kanantien yuyaynigeka. Amén, hermanos ni. Mana wistutachu piensanaygitien. Charaiku kai pinishan hermano tata Dios, tukuy chekakakpi yuyanaygitin. Chekankari kaita, chekanwarmi kai, matrimonioikipi, kausaynikipi, tukuyima. Basta, hermanos, kares, kawarioay saber, basta, warmigichekta, ñakarichangis ashkas, no sé, pero radionicta, palamuyku maita, hermano, maichica kankunaka, sigicha ichiyaypi, kausasangis, hermanos. Mana chekakaktachu piensangichis. Taxistas, Joaquín Kanguich, choferes Kanguich, pero Warmigitzmant o Warmitata Hawashangichej. Wajpita piensa sanguichej. Pero hermanos canches. No sé, hermano, cuando Jesucristo jamonga Cuscan limpis y pusunch, no sé. Al final de cuentas, mano gaya chanichu y nigichekta, hermano, pero la mayoría ajinach ichi yuyaipi causa sanch. Charaiku kaipinin. Tatadius kunanka hermanos ni kaita nigichej, porque tatadius ni sasunki, kai imaspipuni yuyaichej, tukuy chekakakpi yuyaichej, tukuy ima limpukakpi yuyaichej, limpukakpi yuyanaygitian, mana chichikakpichu, tukuy achakaypi hermano yuyanaygitian, tukuy alimpa kawaska kaypi ima yuyanaygitian. Sichus nin sumak kanman chayri, hatunchanapa hina kanman chayka, chay imas pipuni yuyaichis. Imas pita, kankunaka nin siempre allichas cosas pipuni piensaichis. Ama manakakpek. Picansan hermanos ni. Ahora no casapadía, siempre hermano kayuyainita, tomane atención, no nini. Makaita ruanaichutien. Siempre yuyane allinkakpe. Porque es caballo, hermanos, pitas cayuyainita manejanga. Noca, porque cuerpo y picasan cayuyaini. Uyaribais, hermano, cayuyainiyay que caichican cuerpo y quita, atenga mamacochaman, chocay capuita. Chay pensamientos niki.
Uyariwais hermano, kawari, kaipi cuerpo kashan, kaiga cuerpo, kawari. Kai cuerpo pi kashan a kai yuyaini. Y Biblia kaninchari, mana kai cuerpo peka ni ima ichi kananchu tiyan. Mana nin amerina kananchu tiyan kai cuerpo. Kai cuerpo kanin limpisito kanan tiyan. Tal vez más cas hermano, ducha pips bañar cocos pamungis, pero no kaka palashani chay, ichi yuyaini kimanta. Amén hermano. Chay ichi pensamiento y que callarin hermano perjudicaita vida espiritual nikita. Si no kayuyay nikimanga ninchuray, sumach yuyaita, sumach piensaita. Pecado san, soten man, excelente. Ahora, se cancuna caris, warmillapis, casado cacha España, piensa sanguis o warmiwan, o piensa sangue o caripe. Hasta wawaikita piensa chinguichaipe, porque levadura que contaminan. Chanta campis niya que kay waway piensa sang imasta chaman. Inmediatamente zikuikuni, pero campis warme wan chaip kasayangit. Se cancha y pensamiento pi kasang. Inmediatamente mana waway que kayangata su pensamiento pi. Se cancan que hermano, chay levadura tapamos. Tapurikuy saber, pita cancuna manta cuando levadura acay con hermano hakuman. Mana intirun hakutachua contaminan. Se can y chiquitan levadurata chay hakuman chachuygunke contaminan a tukuyta echare manacho. Si ojari kenchachakuypi purishanke hermano, chay levadurata apayamunke hermano así juntaman contaminaygunke porque warmillaygunta después chay kamapi puñushanke, ¿sí o no? Chay osjoaychawan chaypi chichipayashanke, wasapeanakushanke, monakuyke. Y chay aguanta jamushanki wasikiman, sin vergüenzas, puñushanki suarmiguichejo. La levadura contamina y tukuy wasikeja ajena. Chay manakach ichi piensas jaigeraiko. Pero se can alichas cosas hasta piensan que entonces alguien pensamientos ka alguien causa llamanta wasigita ñawpah mangapanga. Pecausan sotenman. Charaiko hermano, alinta kawarikuna yuyayninchista. Amén hermanos. Manaña cancho ni naiki maya chanichu caimanta pastor, maya charjanichu. Charaiko tatarius ni charjani kai kepapi no ve. Iglesia, matrimonio completo este hermano chay sagra yuyay, callarishan destruida. Pero también que alguien yuyay, matrimonio completo está atillanta hermano, o carita. Y salvaita. Y may kenta kang munanki. Chayta ka kang yarik. Señor kamunani, tukuy familia. Alguien rinanta. Munani ashka familiaita, ganaita tata Dios pag. Entonces, alguien yuyayo van a servir a tata Dios. Mana ka yuyayo. Señor kamunani, hermano, salvaita, ashka familiares nita. Runamasis nita. Alguien yuyayo van a kati tata Dios. Alguien pensamientos van a kati tata Dios. Chay manakaj ruaykunas nikiwan, chay manakaj yuyaykunas nikiwan, hatishanki tata Diosta, charayku may chica runata también duruyachinki songonta porque kanki otro peso. Charayku may karuna palanco, pero sabes que kay hermano nin, no ka rikuni ujuarmiwanta, no ka, si pay hermano nin, porque rikuni ujuarmiwan chichirikuspa purishan. Pero hamun iglesia man, pero hamun iglesia ikiman. Mana falta kuspa hamon. La doy que pigatane matingich is kay Dios kunata sirvita. Matingich is kay mundo ta sirvita. Decidí que me canta servinki. Dios ta chayri kay mundo ta sirvinki. Simonan que Jesucristo ta sirve orjo chay ichi yainigita y chay suma yayman yaiku y kati tata Dios ta. Ahlariku iglesia de Cristo. Tawakahya chakuy pimaninta. No katata Dios runak songonta watuni. Yuyaynintataq allinta qhawani. Ruwasqan manhinata qopunaypaq inkanta. Pitaq kaypi nishan tata Diosta, Jeremíasta. Jeremías karqa uq runa. Manchay waqaq, payqa waqaq mana hermanos ni mana kaqmantachu. Payqa allichas cosas manta kay profeta Jeremías waqarqa. Charayku kaypi nishan tata Dios nin hermano runak songontaqa watun. Yuyaynintataq allinta qhawan.
Riruasqaykiman hinataq noqaqa t'inkaykita qopusqayki nisharqapita Jeremiasta. Jeremías 17:10 imanintaq lerisunchik Jeremías 17:10. Noqa tata Diosmin runaq sonqonta watuni. Noqa tata Diosmin runaq sonqontaqa watuni. Yuyaynintataq allinta qhawani. Sapa uqman imaynatachus nin kawsasqanman hina ruwasqanman hinata qopunaypaq t'inkanta. Ahí está. Ahora, uyariwaychis hermanos, si no canchek, alguien yuyaywan, allichas cosastas wasunchik kay apata kausayp imanin tata Dios, no ka waway qopuskaykit inkaykita. Amén, hermanos. Kunan kawari uyariwaychis kayta iglesia, kay domingo también tarpusunchis kay jepan domingota kolpasipak no ve kay hatun wasita echargonanchis kasan. Kunan cuando no kanini hermanos ni ofrendita pamusunchis kay chayupaychana wasita echargosunchis kay avanzada kolpasepak. Allintachu piensasani, allintachu ruachaygichu chayri manakaqtachu ruachaygis. A ver kutichimaychis. Mani shaykichikchu hermanos ni, bueno hermanos ni, akaypaq faltaykuwan churaripuankichis, mani shaykichikchu, sinoqa tata Diospaq obranpaq ni shaykis hermano, haqayupaychana wasita qatargosunchis kalaminawan ofrendata oqharisunchis, allintachu hermano palaciani o manachu allinta palaciani. Chaytataq nin kaypi tata Dios no qawaway rikuni nin obrayta munakuasqaykita. Chay munakusqaykipita kan a veces hermano kalaminitapaq tal vez 10 pesos apamunki 20 pesos. Kasan hermano radiopi alfoli churaykuy chayman. Allin yuyaywan chaytaqa ruwashanki. Allinta yuyaspa llank'ashanki. Uq día de sonqa waway kan 20 pesos apamurqanki techarqanki kayupaychana wasita. Kayqa kay ruwasqaykimanta t'inqayki. Pekawsan Sutingman, ahyariku y makikiwan simikiwanta hatun chaynispa. Aleluya. No kanin tata Dios runaq sonqonta watuni. Pitaq nin runaq sonqonta watun? Jesucristo. Mana noqachu watusqayki sonqoykita hermano. Mana noqachu nisqayki a ver kan yaykunkichu cieloman, kanma yaykunkichu cieloman. Mana noqachu watusunaytiyan sonqoykita. Sonqoykita yuyayniyta watuqqa uqlla Jesucristo. Amén hermanos. Pekawsan yuyayniykitataq nin allinta qhawani. Kunan tapuri laduykipi kaqta. Pitaq yuyayniyta allinta qhawakasqa. Pitaq yachaq kasqa yuyayniykimanta. Todavía muchas veces qanin acaso warmi yachanchi mata piensas qati kay sonsala. Qanma kanki chay wampulo. Yachaykunan pitaq yachan sonqoykita. Pitaq riqsin yuyayniykita. Entonces, amanichua, awarmi maya chancho, pastor maya chancho, se canta ta Dios ta manchachikunki chega, manchachikuspaqa hermano ni naikitia, canta tai, yachanki yuyaynita, zikunki sonjoita, paita manchachikuspata hermano, alguien yuyaywan, alguien pensamiento en tu climata rua y Señor pagina, ama hermano, aychayki hunaynintaqa, fuerte aplausos Iglesia de Cristo. Se kaninki tata Dios ta manchachikuni, manchachikusqaykirayku, allin yuyaywan tukimata allinta ruwanki. Pero kaninki tata Dios ta manchachikuni, inmanataq allin yuyaywanchu ruwanki, llullakanki, simimanta ninki, pero pensamientos nikiwan wasanchanki. Terayku kaypi nin tata Dios, sapawuqman nin imaynatachus, kawsasqanman hina, ruwasqanman hinataq, noqa qopusaq t'inqaykichikta. Entonces, ñoqaqa siempre ninipuni tatay, amapuni kay saqra yuyaymantaqa, noqaqa tatay Señor atipachikusaqchu. Sinoqa atipaq kasaq kay saqra yuyayta, allin yuyaypipuni tatay munani llank'ayta qampaq, ajinamanta chay sumaq t'inqasniyta hap'inaypaq hanaq pacha reynuykipi. Pikawsan hermanos, sutinman, excelente. Chayrayku chay sumaq yuyay kanan tiyan qampi. Chay sumaq yuyaypita hermanos ni charayku pikunas kasadakunkis también no ve tiyan normas kunanqa chayman sujetakunaykis tiyan. Si pimunan kasadakuyta junt'achinaykis tiyan hermanos ni maypich tiyan hermanos ni uq norma hermanos ni junt'achinaykis tiyan. Chayqa mana qaypamunaynichu kasan. Tukuyma chaypi wesq'akun. Manaña kanchu hermano chaypi t'ipaqus manaña kanchu nima chaypi. Ahora si mamunankichu junt'ayta kayta ni rima kay iglesia liberal entonces kasadakami. Si munanki tu surikoita, si munanki tu mundupi kikinta ruaytaqa, sí hermano chay
Chay iglesia católica pi chay piari casadacame. Chay sahra yo ni guion ri casadacame. Pero se can monan que casadacuita tata Dios pagina, entonces cumple tata Dios son. Porque un día no gatapis tata Dios cuenta mañana. Y matinta hanca y kunata permitir gan. Y matinta mana churar gan que frenota kai lugar man. Munani niño gaga kaiman hamonankuta hermanos. Checamanta Dios ta katikukta munani checamanta Dios ta manchikunanguta. Checamanta palabra manjina causananguta kari caspa warmi caspa wawa caspa. Mana kawaspacho hermano ofrenda ikita ni diezmoikita, sino que kawaspa hermano almaikita. La plata es pasajero, pero la vida es el que vale. Pero más que pastores, hermano, más predican cucho porque ninco, más amongacho, más ofrenda cangacho. Eso es lo de menos para mí. Lo de menos me vale tu alma, mi querido hermano. Picausan, sutingman, tajarico y maquiquiwan simiquiwan tajatunche. Aleluya. Pishkakakpi yacharikusunchek, kankunakanin, mosohman tukuychek yuyaynigichekpi, ladoygipicaktani, no ganchisca, mosoh yuyayman tukunanchis tiyan, manaña chaymauk ayuyaypichu causananchis tiyan. No ganchisca maypachachos nergaiki, Señor, katiscaiki, sirviscaiki nerganchek, chay momento hermano, chay mosoh yuyayman tukurganchek. Ajinamanta nin, tuku iglesias yachananku tiyan, y rexinankutak tiyan. Runa huyayninta nin songonta yachan tata Dios. Kankuna nin hermano mosohman tukuychek, yuyaynigichekpi. Ajinamanta nin, tukuynin iglesias yachankanku, noja rexiskaita, runa yuyayninta y songontapis nin tata Dios. Uyarichek, tata Dios hermano, rexin, tukuypak. Y eininta songonta tu que iglesia yachanan tian kaitanin. Cacho un poder de Dios, asambleas, Cristo viene, rompe cadenas. Maiken piscachun hermano, porque nin kaita tata Dios, kaita no canini tuku iglesias man. Iglesia capita, tuku y picunachos ni chanches, Jesucristo an ripusa, Jesucristo an casadacosa, picunachos ñawich ilmipis y puita monasanches, chaikuna cancuche iglesia. Pecausan hermanos, sutingman. Lerisunchis Efesios 4:23 imanintaj. Efesios 4:23. Kankuna mosohman tukuychech songoygichechpaj yuyaynigichech imanintaj. Kankunaka mosohman tukuychech songoygichechpi y yuyaynigichechpi. Imanizasun tata Dios kaypakarin. Kunanka wawasni kankunaka mosohman tukuychech songoygichechpi y yuyaynigichechpi. Mana ninchu, hankunaka sigi chichi pensamientopi, chichi songopi causais maninchu, hankunaka wawasni, kaypakarin nin, imanintaj. Tukuychis nin, alin songoan, alin yuyayman. Pikausan, sotingman, hankunaka musuhman tukuychech, songoygichechpi, yuyaynigichechpi. La doy hasta palapay, hermano, mosohman tukunanchis casca, mosoh songoman tukunanchis tian y mosoh yuyaymantaj tukunanchis tian. Gusta suchun, humana gusta suchun. Uyariwa hay kaita iglesia. Mana kaypeca runatachu katinay gitian, mana nokaj nis kaitachu. Kaitata Dios pag ni suskan manjina causaita kayarinay gitian. Gusta suchun. Mana gusta suchun, hermano, kay palabra manjina, kayarinay gitian, chayuaynigita, churaita, karikaspa, warmikaspa. Te guste o no te guste. Mana kaypeja, hermano, iglesia majamos paspacho, tiar paspacho, salvacusum. Kaypeja, salvacusum, causaspa, kay palabra manjina, kay aicha cuerpo igipi. Ujkosata jamuy, ujkosata chukuy. Uscosatak palabra manjina causa. May kenta munan tata Dios causa naikita kay aichapi kay palabra manjina yuyanaikita palanaikita. Chaita munan tata Dios. Ama kan hermano nicho, ano ka man na falta cospa culto manrini, pero sahra yuaipita kasanki, ni mamanta servisa son quecho, pierde shanque tiempo hermano. Picausan hermanos. Sutingman. Uyariwaichis kay hinata nin Apocalipsis 2:23. Lerisunchis kay Apocalipsis 2:23. Uyaris ni wawaspi salva con gangucho charay ku wawitas kanku todavía sahra yuyaypi también wawitas charay ku wawitas taps alinta yachachis kawaris imaninta. Apocalipsis 2:23 imaninta.
wawastapis nin mana kuyaspa wañurachisaq. Pitaq nin, wawastapis mana kuyaspa wañurachisaq nin Tata Dios. Imaqtin, chay saqra yuyaykuna wawasta. Charaykucha Bibliapi ninch no ve, infiernopeqa huch'uyta hatunkunata rikuni nin. Entonces, kaypi maninta, wawastapis mana kuyaspa wañurachisaq. Ajinamanta nin tukuynin iglesias yachanqanku noqa reqsisqayta runaq yuyayninta. Ahí está. Imaninta, noqa yachani reqsini y tukuy iglesias yachachunku nin Tata Dios, noqa yuyayninkuta sapuqpata reqsini. Pecausan, sotenman, ama puño aychichu parece ñawiguitej rasawangichepi. Ajina uyarich qawarich, wawastapis mana kuyaspa wañurachisaq. Ajinamanta nin tukuynin iglesias yachanqanku, noqa reqsisqayta runaq yuyayninta sonqontawan. Sapawnigichejpis nin hermano, ruwasqaygichejman hina qopullasqaygichejtaq t'inqasnigichejtapis t'aqllarikuy iglesia, aleluya, t'aqllarikuy, 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 pero simintin, simintin, aleluya. Ahora, uyariwaychis tatas, t'ukurisun wawasmanta. Mas kakuti noqanchis wawasta hermanos ni manakaq yuyaypi, también encaminasanchis. Wakinkunaqa hermano celulares toan conquistashanki soytay. Ay ama wakay toma. Imata rikuchanki. Imata yuyaynin mga payashanki. ¿Ah? Kay celular muchas veces hermano manakaqta piensa chisunki. ¿Sí o no? ¿A cuántos jóvenes hermano el celular les está haciendo pensar malas cosas? Chay manakaqta piensa chisunki. Charaykunin ni wawastapis ñoqa kuyakusaqchu nin. Mashka wawas kanku también no ve machumachitos mal pensados y matapis palashallanku. ¿Por qué? Porque no caen como tata como mama, maya chanchichu controladita. Y chay tata nin kaypi wawastapis mana nin kuyasaqchu wañurachisaq. Porque yachani nin wawaspatapis, joven patapis, machuqtapis noqa reqsini yuyayninkuta ima yuyaywanchus paykuna noqata qatishanku. Y luego imanintaq ruwasqaykichikman hina qopusqaykichik nin t'inqasniykichikta. Ahora, imaynata ruwananchis tiyan, allin yuyaywan allichas cosasta ruwananchis tiyan. Amén, hermanos, ni allin yuyaywan allichas cosasta ruwananchis tiyan. Charayku tata mama qallari piensayta kay momento imatata wawasniyta noqa piensachishani, allintachu piensachishani o manakaqtachu piensachishani. Allinkaqta tata piensachi wawasniykita. Mana manakaqtaqa piensachichu tata mama. Wawasniykita allichas cosaspi piensachi. Y chay allin pensamientosqa allinyanman pusanqa wawasniykita. Picausan hermanos. Sutinman. Eso. Ni wawastapis nin hermano respetangachu Tata Dios haqay punchaypi. Chay saqra yuyayninkumanta. Porque kanku wawita saqra yuyaypi no ve, tatankutapis a veces hermano, manakaq palabras tanishanku, hermanos ni, yachachinayki tiyan huch'ustumanta pacha wawatapis. Picausan hermanos, kaywan tukuchasaq, kay yachachiyta nin Jesucristo manta uyariyku, qankunamanta willayku yachakusqaykuta, uyarichkunan. Kay yachachiyta hermanos, Jesucristo manta uyarini y yachakuni, kunantaq qankunaman willayku yachachiyku. Matinichu noqa pakaykuyta. Manoqanita atinichu, bueno, noqallapaq kunan kayqa kaytaqa ma willasaqchu. Si kay yachachiyta Jesucristo manta uyarini yachakuni, entonces qankunamanta willayku kunan y yachachiyku hermanos. Kunan qantaq uyarispa yachakuspaqa depende qanmantaña kayqa hermanos ni. Manaña kangachu haqay punchaypi ninayki ama yacharqanichu. Mani haykaq uyarirqanichu kayta. Manaña kangachu pretextos. Charayku Tata Dios kanerqan. Richish kay evangelioytaqa yachachimuychik tukuylayamanta willamuychik. Maychus kaqta nipuychis. Pichus ninriyuq kaq uyarispaqa nin kasukunqa, uyarinqa, kawsanqa
wiñaypata causallangataq nuqawan nerga. Pero pillapis nin uyarishaspa palabraita ma uyarerqachu, nitaq causarqachu, nitaq juntarqachu. Entonces nin ñuqallataq kachapusaq maymanchus kachapunayta. Icharayku kay paqarin kay palabrata hermano yachakuni Jesucristo manta uyarerqani qankunamanta willayku y yachachiyku kay paqarinpi. Picausan iglesia sutinman Primera Juan 1:5 imanintaq, Primera Juan 1:5. Kay yachachiyta Jesucristo manta uyariku qankunamanta willayku Diosqa anchaymin manataq paypiqa ni ima pakasqapis kayta atinchu. Kayta willapuyku kay yachachiyta Jesucristo manta uyarini hermanos ni noqapis qatikuynipi qankunamanta willayku kay paqarinpi kay allin yuyaymanta Dios kanin hermano anchaymin manataq paypiqa ni ima laqhapis kanchu. Kunan yachay hermano si no kanchis payta qatikushanchis mana kanchu paypi chay sagra pensamientos payta qatikusqanchispi kasan chay sumaq pensamientos. Orqoy hermano y totalmente chay chichi pensamiento ikita. Imaynatachus kan hermano no ve manguera kashan chaypi manguera yuraq manguera y chayaku a veces hermano chay manguerapi quedaykuku yanayakus y manaña yuraqchu manguera kasikuku yanajina y muchas veces hermano aspita trapitutawan yaykuykuchinayki tiyan sondeanayki tiyan icharem ajinata qallari hermano maylayta kayuyaynigita. Tal vez kan ninki pastor imawan noqa kunan atiman maylayta kayuyaynita hermano tata Dios paq palabranqa nin yakujina chay runaq yuyayninta mayllananpaq. Yo sé que hermanos ni kay kama tal vez amorganchis kay manakaq yuyaypi pero allinkaq yuyayman tukuy. Yuyaynikiqa kachun tata Dios paq pensamiento hina.